akaamka akaanza kunigombanisha Christine, akianza kusema eti kwa nini umelete mtoto mmoja? Nikamuuliza, mimi nimepewa na mama mtoto, mimi sikujua mtoto alikuwa anateremka huko, mimi nilipewa tu mtoto nikuletee. Baada ya hiyo akaanza kusema eti mimi ni kwa nini umekuja na mtoto, mko na fitina na mama? Nikaambia hapana, mimi huyu mtoto anaitwa Alex, nilipewa tu tukuje naye, mimi sijajua kiini kingine. Hapo tukanyamaziana. Baba akakuja akasuluhisha, akasema mnyamaze. Kufika kesha yake akaanza kusema, akafika usiku ya manane, saa 4 ya usiku, akaambia mzee wake Duncan Maeva, sema kesho kama mwezi toa mtoto mwingine mtaona uo, mkiona uo ama muhame kwa hii boma kama hakuna mtoto mwingine. Tukalala. Kufika kesho yake akuja saa 2 kama tumepika chai tunaendelea kukunywa. Kufika kwa mlango akaanza kutusalimia, hakuna mwenye alimuitikia kwa sababu kwa vitisho ya usiku, alitoa vitisho usiku, akasema nataka mtoto mwingine, kama hakuna mtoto mwingine leo ndio mtaona moto, leo mtahama kwa iba ama mtaishi kwa iba, nataka mtoto. Sasa ninaomba serikali iingilie kati yetu, atusaidie kwa sababu hatuna mali pa kuelekea. Ni vita kila wakati, na sio mara ya kwanza, ni mara mingi sana. Akikuja kwa nyumbani, ni kwa nyumba yetu ndio ametupigia sana. Naomba serikali atusaidie, naomba sana serikali itusaidie kwa sababu nimetishika sana, nimetishiwa maisha sana, paka anasema atatuua. Kwanza akatubebea jembe, sasa hatuna mali tunaelekea, hatuna. Naomba serikali unisaidie kabisa, sina mali pa kuelekea, hatuna hata chochote, amepasua kila kitu kwa nyumba, hatuna chochote, tunaishi tu kama ndege. Sasa hata hakuna kukula kwa ile nyumba, tumeishi tu hivyo kabisa, tumeishi hakuna chochote. Naomba serikali mnisaidie kabisa, mnisaidie, nimeisha kabisa, sio mtoto nitatibu, sio nini, nimeelekea kuisha kabisa, mnisaidie haki serikali. Alimvunja mguu ya left, alivunja mtoto mguu ya left. Sasa sina namna nyingine yenye ndesa ongea kwa sababu amevunja mtoto na sina chochote ya kumsaidia nayo. Ile pesa ambayo tulikuwa nayo imeisha kabisa. Ya mtoto wa mwezi 5 ndio amenifunjia. Mnisaidie haki serikali, ni mtoto wa mwezi 5 amevunja mguu ya left na kamgonga uso. Sasa sijui nitafanya nini. Ile pesa nilikuwa nayo nimemalizia kwa hospitali kabisa. Nikapata msamaria mema Andrew Moobi ndiye amenisaidia. Naomba serikali itusaidie. Nisaidie aingizwe ndani ndio tusaidike kwa sababu hatutakuwa na amani akiwa amekaa nyumbani anatutishia maisha, hatutakaa kwa hivyo. Mama, nataka serikali ingie ndani, wamshike, aingie ndani. Siwezi sumbuka kama mtu anakaa nyumbani na ninatembea kwa barabara nikihangaika na sikuwa ninajua hii mtoto anasikia uchungu na mtoto anasumbua, hakuna mwenye anaenda kazi, hakuna. Tumetembea masiku yote 3 tukisumbuka na mtoto ni kulia tu siku yote tu, hatulali, hata hatuna chochote nyambaye tunakula kwa ile nyumba. Tumeishi tu hivyo kama mayatima, ni kama tuna wazazi na tuko na wazazi, lakini mama ndio vile yuko hapa, ni ako mbali. Lakini mnisaidia serikali, saidia mimi, nisaidie kabisa. Asa marita nkoroko Edwin Makori Maeva na twaliro muchando yomo asemenyete na sinyiro bokonye bwane gombwate mumuro minto koroko Duncan Mwangi Maeva ase nkoruga koroko siara bonyagatenye omumuro yo minto gabere kagocha se nyumba yane na kondwani na kongita as echine chintunda chikoro kuisato itangani gacheta gate binto nyomba na gotoita nchena no morugione
neri tukoria kabere gacha naro na batuitete neri tukoria gatatu eri achete gutuita nyumba igachita kangita akanyororo kona abegete isiko akarusia uruko rusiko akacha bakanyomba okumburi nga iyo mwana nare nkumuburi nga mama minto gaeto mwana umurugi one amuretere kurugo gocha mata senge josi nyirwe garama yawe yo kurenda mwana mutagete ko gusikana na mwana kende gionsi kumukonya kumukonya kende gionsi ere no bamenyete na mukaye nyomba mbatete kumanya hali ya mwana ende yonsi onekero mwana arete tu na mukano yakamubikira nyomba agagwa senge jo mukane nkuru arenge inside ya sobo mama akamu mwana muretere gocha bona agacha nyomba mwane ekyarenge sambiri yake mambi agante yonye muri kongo mwana ukabere oyore nandi mama abwate nkuba itande mpaka mumanye ngamwene ngamutebi yaya tebi mama umwakire simi mote yakubekira mwana onde gari erinda achiche gocha akana nachikumweresa igo akangusuru baro rwarenge isiko akabwata agaswa kongito mutwe buno ndoche bonega ningakire kere kona yo mutwe yone bono mukane gabwata mwana one kurumega ategeta minjori atamasinge njo yabire gobe utaka kweba chakoriga akabwata akarutoro korori ugaku mwana one igoroka iga anda akarutoro ndi rugaka waku mwana rukabutora SSM ye liru rukabutora liuga likabitoka likabe kando ngasinyo gukonya sengo chakera na sengo kolera ngasoka rende ngende polisi nchiko kolike statement ya polisi bagantebi ngende mpaka nyagitari kwanza turamanyeke kegenderete ekere twagikabo nyagitari tukanyora nyagitari iranda bagatutebi ntukunyara kusugurikera omwana wetani omwana ukonyora egento gyekoroko x-ray bamaye kumanyangi bako kolera kurugabo tukatumu tukagenda baka sensemu ekoroku ya bosongo tugasinyu engencho toko dinda none gari togenda bakona tutari tukeka busonge kero toigete busongo gabo tugatebwe gisire tutakere chibesa chingana iga echire tutanyare ko twara chibesa twatebetiwe cy'umwana gwakebe gisire cyarenge shininge 2500 tugasinywa asitokunyara guciruza kurendo musandi witomuya aganyara gwetokezo kuruku Andrew Maubi nero tunyare tukutwakira umwana gisire na gutubekira umwana ase konyora ase blaster umwana w'imyaka w'emetenye 5 nganyora musamaria muya okorige kerogo kyogo bunge gitutu chacha sauti okuruko Andrew Maubi nero chete gonkonya konyora umwana oigwa kwegesire 2500 na umwana kubekirwe bamba echo chatakeire kubekirwe plaster echo chatakeire siningi 2500 nandi ogusaba kwane kwarenga serikali enyale kongikanga na konga matase ngejo mumuro na mboni gantomenya tinka igaga sene gutuminyoke na gutisia buna marogo wetu asoete ka gutisia gututebinga tusoke kurunga nje nongi boirenka na kero montara bama ete no ane kenyore kegemanga na bokemanyete ngangi moire minto na gari minto mumuro tatu minto gago chigokwana uwa kumwaka umubeke kona okuruku Steven Maeva kiage twabire tuguchandika aso enga kientambe eye nentunda ya gatatu nari gusaba abantu baminto munyari kombeka amo na konkonya ase enga ninga buneyega nari gusaba serikali munyari kongika amo tunyari kunyara konkonya senga ninga buneye timbwati asenko genda njegari no seito kwanare twachite bakaso mugambe to Jared Okono akatweresa tugenda se polisi nari gusaba nera nyore gutwara enkorengia anyare konkonya erinde tunyare gukonya na gayo mwana obwa kukogoro gwika kubunwa inde niga itumwana oyo gaigo gosio omutwe ala yokaniga onchokerete isenera kamupanchorera igabere ukubasese gyo mumuro yo gotebekana okonywe binyuwa yasole na marwa nigo basabire musamario uyonda nyare weso nyare kubako ento kyogo cyane ubanchetu nyagitani bakanyoti babwati besende yonsipi kuri musamario muya okorukwa hanu Maubi yokubori ubuchumba wagitudu cyache sauti gabakwirete mabi na kubachi beseli nyare gokonyo mwana yononye no gokonyo isire ubayimogete na maguru kururanda buwika kugenda na maguru guika nyagitariene na yomochokesi ngo basabire umugambi serikali
nyare gwesona ni eligio mumuruyo igokorete ngane iga chikoro chegutu ne chichinyangao eri nyare kumubwata nera nyare kumambi gukorengana ne chiko eri nyare koerere guponsia pirata aga yogo tukwa eri nyare kumwerana na makotero abantu bensemeye wikanya koeni obakumana kyo akoreto umwana wigaka mubuno kogoro wokobe niuganiga libonchogete pi umwana yo nigagenderete kulera na kulera umubaso n'obotuko kuri nigo abayibuli bose basabire abasamaria bayabanyare kubakonya mu serikali kramba utikiarura sobutu kimwane ye cyane ngane yiga ngere yo mucinya sayatire kurajya bere